kita. Pernyataan Palembang masih zona merah untuk penularan COVID-19. Dan mari kita bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita keselamatan kita. Karena saat ini kondisi kita masih di zona merah berkaitan dengan penularan COVID-19 itu. Ayo kita bersama-sama untuk melanjutkan mata rantai penularan COVID-19. Dengan cara apa? Pakai masker, jaga jarak. T'es barré mais t'en veux encore. Toi tu crois viser dans le mix. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder. Plus fraîche, moyen.